mu by'ukuri nababwiye ko ari abagabo batandatu, ariko wa gatandatu uyobora komisiyo y'itangazamakuru ngira ngo muzi ko ari mu butumwa yagiye guhagararira ishyaka ryacu muri Amerika no mu Budage, yitwa Eliezer Niyitegeka, niwe mwaheraho mu muhamashyi. Noneho mpereye ibumoso bwanjye hari iburyo murabona Dr. Sengiyaremye Dismas uyobora komisiyo ya gahunda y'ishyaka. Dr. Sengiyaremye Dismas ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ovapam. Hakurikiyeho umurwanashyaka Matunguru Silvestre uyobora komisiyo y'amategeko na avoka. Hakurikiyeho umurwanashyaka Bagaragaza Tadeyo uyobora komisiyo ya politiki. Uyu Bagaragaza Tadeyo muzi ko ari umugabo w'inararibonye, yabaye ministre kuri Repubulika, yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko kuri Repubulika ya mbere, aba ministre muri Repubulika ya kabiri, yayoboye n'ikigo gikomeye kimwe kitabi, ubu ngubu arikorera, ni mu muhamashyi menshi. Hakurikiyeho umurwanashyaka Twagiramungu Faustin, ubu ngubu abantu bose basigaye bita Rukokoma, yigira imbere mu murego. Uyu murwanashyaka Twagiramungu Faustin ayobora komisiyo y'ububanyi n'amahanga. Mu mirimo yakoze y'ingenzi yayoboye ikigo cya Stira kiyobora neza, kandi n'ubu afite ikigo bwite gikora nkayo mu muhamashyi. Hakurikiyeho umurwanashyaka Kambanda Yohani, umusore rwose, umusore. Uyu murwanashyaka Kambanda ayobora komisiyo y'ubukungu, mbese ubukungu bw'ishyaka niwe, akaba ndetse ari umuyobozi mukuru ufatanya n'umuzungu hariya muri Niyo de Banque Populaire i Kigali. Turacyakomeza kwerekana abashyitsi. Turagira ngo dusabe abandi barwanashyaka abandi bose uko ari 33 baharaniye kubyutsa ishyaka ryacu rya MDR, bigira imbere nabo basanga abandi. Mu gihe bakiza rero tugiye gutera ya siroga yacu MDR yego. MDR yego. MDR yego yego. MDR yego yego. MDR tuzatsinda. Turashaka Rukokoma. Barwanashyaka muteraniye hano ngabo babagabo 33 baharaniye kubyutsa ishyaka ryacu MDR, ni mubahe amashyi menshi cyane. Kugira ngo mbabereke rero ndakurikiza uko amaprefegitura ameze, nagira ngo nsabe abarwanashyaka bo muri Kigali bigira imbere mubarebe kuko bahari, bigira imbere yabo gatoya. Kigali isanzwe itari Kigali y'umujyi. Murabona umurwanashyaka wo hino yitwa Rwaje Kare, ukurikiyeho yitwa Mwitende, ukurikiyeho yitwa Shiramaka Atanaze, abo nabo muri ya Kigali isanzwe itari y'umujyi. Abarwanashyaka b'Igitarama nabo nibigira imbere. Kigali bwire n'inyuma. Murabona abarwanashyaka b'Igitarama, muramubona Nyagahima, hirya hariya Habimana Herimani, yiwe mwari mwamubonye Dr. Sengiyaremye, nibongere babaramutse.
hakurikiyeho abarwanashyaka b'i Butare. Umwe mu barwanashyaka b'i Butare murabona harimo umwe ubuze, nuko yagize impamvu ari kuri hano. Kambanda Yohane namuberetse na Ntazinda Karori. Hakurikiyeho abarwanashyaka bo ku Gikongoro. Mu basuhuze abarwanashyaka bo ku Gikongoro harimo umwe nawe utabonetse kubera impamvu z'uburwayi, ariko murahabona Nkerinka na Rwamasira Bodewo, ni mu basuhuze. Hakurikiyeho abarwanashyaka b'i Cyangugu. Murabona rero ab'i Cyangugu, Twagiramungu Faustin mwamubonye, murabona hari uwitwa Evariste, ariko undi nawe yabuze, yagiye muri mitingi y'Icyangugu, ubwo nawe yagiye gukora. Hakurikiyeho abarwanashyaka bo ku Kibuye, ariko kubera ko umwe nababwiye ari mu butumwa, abandi bagiye muri mitingi Rubengera, murumva ko nabo bagiye gukora, ariko hari ubahagarariye witwa Rukemampunzi Anastase. Hakurikiyeho abarwanashyaka bo ku Gisenyi. Abarwanashyaka bo ku Gisenyi ndabona bose bahari, mu basuhuze. Murabonamo Ambasaderi Kamari, uyu wigiye hino, muramubona. Hakurikiye uriya musore rwose witwa Nzeyimana Ambroise, hagaheruka uriya musaza wahoze ari depite kera Nzabonimpa Aloyize, mu basuhuze. Dukomeje tugeze mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri nibigira imbere. Murabona rero ba basaza b'inararibonye bacu, muramubona bagaragaza Tadeyo nari namuberetse, muramubona Bendarema uriya ari hagati, ni umukozi mukuru muri Caisse d'Epargne. Hari uriya musaza wo hirya mu Nyarukiko Yohani Damascene wabaye Directeur General wa BRD. Abasaza b'inararibonye bo mu Ruhengeri. Hakurikiyeho abarwanashyaka b'ibyumba, nabo nibigira imbere. Bariya barwanashyaka b'ibyumba murabona ni babiri, harabura umwe. Uriya murwanashyaka hirya yitwa Kalisa Silvestre, umuntu w'umusore cyane rwose udufasha cyane, uri no muri w'ibyumba. Uriya nawe yitwa Higiro Yohane Maria Vianney, abandi ntabwo bashoboye kuboneka, ubwo bagiye gukora. Hakurikiyeho abarwanashyaka bo mu murwa mukuru wa Kigali, nabo nibigira imbere mu barebe. Hakurikiyeho mu Mbabarire Prefecture ya Kibungo, nayo niyigira imbere muyirebe. Muramubona Matunguru Silvestre, muramubona Rugira Migabo, muramubona na Ngendahimana Gerard, ngabo abagabo batatu bahagarariye Kibungo, mu basuhuze. Hakurikiyeho noneho babarwanashyaka bo mu murwa mukuru nibigira imbere, nabo mu barebe. Uyu murwanashyaka wo hino yitwa Karamira Frodouari, wa wundi waduhaye inzu y'ishyaka. Murwanashyaka Karamira Frodouari ni umuntu witangiye ishyaka ryacu cyane, muza ibendera ryacu rizamuye i Kigali, ni ukubera we yaradufashije cyane, mwongere mu Muhammad. Hakurikiyeho uriya musore yitwa Rwamiheto Yotamu, GDR wacu, uriya mutwe niwe. Hakurikiyeho uriya murwanashyaka Nkezabera Yohani Maria Vianney, mwene Nkezabera Damiyani wawe zari prefe. Nagira ngo twongere dushime rwose aba barwanashyaka, tubashime cyane, tubashime, tubaha amashyi menshi, tunabasabe basubire mu myanya yabo. Barakoze.